Poštovana gospođo Kovačević, drago mi je da ste ponovo gost ovog podcasta. Zadnji put smo pričali pre tačno godinu dana i pomenuli ste da ste planirali novu knjigu beogradskih spomenara. Da li ste umeđu vremena uspeli da se... Da, beogradski spomenar. Da li ste uspeli da je izdate? Da, to je knjiga 4. iz Beogradskog spomenarnika. Ona je posvećena spomen pločama. Da. I to je prvi tom spomen ploče, ličnosti u spomen pločama. Opet sam morala taj materijal, pošto sam za ovih nekoliko godina sakupila, snimila i zabeležila 515 spomen ploča ukupno, koje se odnose delom na ličnosti, a delom na događaje. Onda sam opet, kao i za ove prethodne knjige o spomenicima, podelila ovaj prvi tom koji se odnosi na ličnosti u spomen pločama. I to je 239 biografija ličnosti. Znači, tu se pojavljuje 239 biografija ličnosti. Ima 225 fotografija. To su moje fotografije, sve sam sama fotografisala. I spomen ploča je 222. Izdvojila sam od tih 515 ličnosti. Nisam baš uzela sve ličnosti, ali većinu ličnosti sam stavila u knjigu. Koliko su žene bile zastupljene u tim spomen pločama u odnosu na muškarce? Isto tako, u odnosu na muškarce, kao i za spomenike, nesrazmerno je mnogo veći broj muškaraca. Ovde ima nešto više, ali opet je veliki broj, mnogo veći broj muškaraca. Ima nešto više žena koje nemaju spomenike, ali imaju spomen ploče. Ali opet je nesrazmera, znači prosto velika. Da li je to zbog toga što su žene u tom periodu bile manje društveno angažovane od muškaraca ili je nešto drugo posredi, neka vrsta rodne diskriminacije? Delom zbog toga, delom i zaista što su nekako žene zaobiđene. Žene su zaobiđene u raznim istorijama, recimo istorije književnosti i istorije umetnosti uopšte. Iako su žene u svom vremenu bile prilično brojne u svojim aktivnostima, ali nekako kasnije u tim pregledima i u tim zabeleženim u knjigama, kao da nije dovoljno bila ta svest o tome šta su te žene u svoje vreme značile. Ispada da se njih nekako slabije sećamo. Znači, nisu one toliko bile zapostavljene koliko su slabije zapamćene, da se tako izrazi. Da li su to ličnosti iz... Bilo je puno i žena pisaca, i žena slikarki, i žena u svim oblastima. Međutim, eto, znači, to je stvari šta se i kako zabeleži. Zato je ovo što mi beležimo danas, evo ja što radim, smatram to važnim, da prosto ostane u nekim knjigama, da je negde pomenuto. Da li je većina tih znamenitih Srpkinja pripadala umetničkim krugovima, a manje političkim krugovima, pošto opet sa druge strane nekako političke ličnosti dobijaju lakše spomenike nego ljudi iz kulture i nauke? Da, i ovde je to slučaj i sa ženama, da su zabeležene književnice, na primer, najviše književnica opet ima i među ženama i u spomen pločama. Ima recimo i poneka balerina, to je interesantno,
Jest. Na spomen pločama. Evo ja baš sad malo i listam ovu knjigu. Glumice recimo, ima glumica na spomen pločama. Znači umetnice su tu uglavnom. Kada su podignute te Da, kažete slobodno. Da. Posle ću spitati. Kao u ostalom i za muškarce, što recimo ima najviše umetnika ovde, što se tiče spomen ploča, baš književnici, slikari, pesnici, reditelji i su najviše zastupljeni. Naučnici. Da. Otprilike, kada su te spomen ploče podizane? Kad su postavljene? Da budem precizniji. Najveći broj spomen ploča podignut je, možemo reći, posle Drugog svetskog rata. Ima nešto između dva svetska rata, a pre Prvog svetskog rata praktično da ih i nije bilo. Tako da to je baš iz, da kažemo, novijega vremena. Novijeg datuma. Da, novijeg datuma su spomen ploče. To je nekako i logično, pošto su svi ti ljudi uglavnom bili aktivni između dva rata ili posle Drugog svetskog rata, a manji broj lično. Uvek to tako zapravo ide, da se više sećamo novijeg doba, novih, recimo u zadnjih 100, 150, 200 godina. Te ličnosti su u principu najzastupljenije u tom spomeničkom pogledu. Pa dobro, i Beograd je bio mnogo manji grad u 17. i 18. veku i manje je bio urbanizovan nego tokom stvaranja srpske države i kasnije tokom stvaranja prve Jugoslavije. Da li imate utisak, obzirom da ste se bavili tematikom spomenika, da se najveći broj spomenika podizao između dva svetska rata, odnosno ako bismo taj period zaokružili, on nije dug, to je nekih 20 godina, da li imate utisak da se tada podizalo najviše u Beogradu? U odnosu na taj period, koliki je taj period, da. Koliki je period, tačno. Da, upravo zato što taj period nije bio toliko dug, podizano je priličan broj spomenika. Jer, na primer... Jer ovaj period... 20 godina to je... Period posle rata je duži. Tačno, i period posle demokratskih promena 5. oktobra do sada je otprilike period Kraljevine Jugoslavije. Pa se može uporediti šta se podizalo nakon demokratskih promena, a šta su ovi podizali između dva svetska rata. I to nisu stvari za poređenje, pogotovo što je ta država ipak bila agrarna i relativno siromašna, ali se dosta spomenika podizalo u tom periodu. Jeste, s obzirom i na to da je materijalna situacija bila lošija, trebalo je skupljati sredstva za spomenike, ali su to onda radila i društva i udruženja i pojedinci koji se udruže, pa se onda na kraju skupe se sredstva i podižu. To je bio u stvari najveći problem, taj finansijski problem podizanja spomenika između dva rata. Nije tolika bila ideološka neka ostrašćenost. Najveća ideološka ostrašćenost je došla naravno posle Drugog svetskog rata od strane komunista. Oni su i rušili spomenike. Nikada nisu pre toga rušili spomenike u mirnodopskom periodu. Znači, nikad nijedan spomenik nije rušen između dva rata. To se prosto nije radilo, nije srušeno ni vojničko groblje na Košutnjaku, koje je u stvari dobrim delom bilo groblje, ne dobrim, nego bilo je groblje austro-ugarskih, odnosno nemačkih vojnika agresora.
Tačno. Znači, između dva rata nije dirano ni to groblje. Njega su preorali komunisti posle rata, na primjer. Znači, vodilo se računa, čak poštovali su se mrtvi, čak i dušmani, eto, u ranija vremena. Znači, to je bilo nekako da li hrišćanski i viteški, da se jednostavno grobovi ne diraju. A ovi su posle rata preorali i to groblje, a preorali su i ono groblje u Zemunu, u onom gornjem delu Zemuna koji se pre toga zvao Franz Tal, gde su živeli osim Srba, naravno živeli su i mnogo Nemci i oni su imali groblje. Da. Ono je preorano posle Drugog svjetskog rata. Na tom mestu gde je bilo groblje je sad KBC Bežanijska kosa, na primjer. Eto, to je interesantno. To su neke stvari koje ljudi verovatno da nisu svesni kad idu tamo da prolaze zapravo preko groblja. Tačno. Da li ta ideološka ostrašćenost prisutna i danas ili je nekako vremenom jenjavala? Pa meni se čini da u poslednje vreme to ipak nekako jenjava, i da se na neki način, koliko god sporo i teško, neke nepravde iz prošlosti i neki ljudi koji su zaboravljani ili namerno ili onako zaboravljani, prosto da se polako vraća pomalo neko sećanje i da se prisećaju i da dobijaju i ulice i spomenike i spomen ploče neke ličnosti koje su bile zapostavljene ranije. To ide polako, naravno, kao i sve što ide, ali ipak ide. Nešto se ipak pomera. Kako tako? S obzirom na situaciju ne možemo da budemo ni mnogo zakerala i zamerala, znajući kakvu istoriju imamo i kako sve to ide. Dobro je. Samo nek se nastavi tako. Pa eto, recimo, te neke ličnosti iz starije istorije pre osmanskog osvajanja imali smo tek sad, evo, spomenik Stefanu Nemanji, eto, sad je tek skoro podignut. I uopšte te ličnosti iz srednjega našeg veka, kraljevi i ostale ličnosti, nisu bile skoro uopšte zastupljene, recimo što se spomenika tiče. Ili su to bili neki rogobatni spomenici, kao onaj na Kalemegdanu koji je posvećen despotu Stefanu Lazareviću, koji liči na sve, samo ne na despota. Da, to je sad... Kao neka vrsta robokapa. Više liči na robokapa nego na despota Stefana Lazarevića. Da. Oni nisu hteli čak ni da dozvole da on bude postavljen. Njega je sam vajar Mitrić uz pomoć ovoga Gileta iz parking servisa, tadašnji direktor, uz pomoć Pauka su doneli spomenik na Beogradsku tvrđavu i postavili ga, onako bez dozvole. Sva sreća pa ga nisu srušili. Sva sreća pa tadašnje vlasti ga nisu srušile ili bacile u neki zapećak kao što imaju običaj da rade. Zašto je, na primjer, despot Stefan Lazarević ideološki problematična ličnost 70. i 80. godina prošlog veka, kada niti postoji ta dinastija, niti su oni relevantni kao istorijska pojava? Pa to je verovatno kao što je generalno, znači, komunisti kad su došli svuda, pa i ovde kod nas, oni su maltene čitavu istoriju prethodnu, kao da istorija počinje od njih. Pa su onda baš selektivno birali, zaključili da im to sve smeta, da je narod imao neku istoriju i neku prošlost. Tako da su vrlo selektivni bili. Yes. Što se toga tiče, a sad ovo je, znači, to je bilo već 81. godina kad je postavljen ovaj spomenik despotu Stefanu, znači već
to se odmah osetilo već posle Titove smrti da to popušta, naravno polako, i krenulo je sve to zapravo, da kažem, to neko vraćanje istoriji, starijoj istoriji od 41. pa natamo, tek od tog vremena 80. pa nadalje. To se vidi prosto. Da, kažete. Da je od tada ipak krenula nekakva sloboda uz sve ono komplikovano, ali to je ipak se osetilo da može da se malo slobodnije diše, što kaže, i da se počne razmišljati o toj ranijoj istoriji. Komunističke vlasti u principu nisu toliko uništavale spomenike posvećene neznanim junacima, ratnicima iz bivših ratova i prethodnih epoha, koliko su se fokusirali na dinastičke spomenike. Njima su, naravno, Karađorđević je bio i omrznuta dinastija, ali ne samo Karađorđevići, nego su bili osetljivi prema svim spomenicima koji bi podsjećali na prethodne dinastije i vladare. Da, i zato su jednostavno, ja kažem, ono što nisu za vreme rata uklonili razni okupatori, Ustaše, Nemci, Bugari, Mađari, to su posle sistematski pouklanjali komunisti, znači spomenici kralju Aleksandru, kralju Petru I, kralju Petru II i nije bilo, on je otišao. Bio je mlad, da. Da, bio je mlad, ali znači sve što je podsjećalo na dinastiju Karađorđevića, boga mi i dosta toga što je podsjećalo i na ove druge, znači dinastije, oni su, i što je preteklo rat nekim čudom. Da. Jer za vreme rata to je bilo surovo, znači Ustaše, Nemci, Mađari, Bugari, oni su porušili sve što su videli da im smeta. Znači. I zelenaši na Cetinju su isto sklonili spomenik Aleksandru Karađorđeviću. Da, tako kada je došlo do okupacije 1941. godine. Mi sada nemamo u celoj ovoj situaciji, evo sada smo već nekoliko decenija u takozvanom demokratskom i pluralističkom društvu. SK Srbije ne postoji. Da. Komunisti i njihovi plenumi takođe ne postoje već decenijama. Međutim, kako vi tumačite da do sada nije bilo inicijativa i nije bilo spomenike kralju Aleksandru I, Karađorđeviću? To je pre svega ta inercija neka, zato što su i ljudi koji su, da kažem, na vlasti, koji su nasledili režime nove, na neki način i potekli iz tog sistema komunističkog, pa u njihovoj svesti nije bilo dovoljno svesti o važnosti i značaju ličnosti kralja Aleksandra Karađorđevića. Tako da je tu kontinuitet nekako, nažalost, taj loš kontinuitet nastavljen u tom pogledu. Dobro, to je bilo i za očekivati od socijalista koji su direktni ideološki naslednici SK Srbije i titoisti. Oni jesu titoisti, mogu da se sada presloče koliko hoće, ali mi znamo od 89. 90. koji su ideologije oni sledili. Mislim da je bilo malo prilike. Da. Recite. Mislim da je bilo malo prilike da istinski potomci onih koji su za kralja bili, mogu da dođu do izražaja, mogu da dođu do vlasti. Znači, prosto tim mehanizmom dolaska na vlast zadržao se taj sistem generalno. Znači, to nema veze više sa komunizmom, onim režimom, ali prosto metod funkcionisanja sistema je nekako se samo prenosio dalje, a onda su tu se ubacili svi ti ljudi
koji nažalost nemaju dovoljno svesti i ne razmišljaju na istorijski i na istoriografski način, nego opet vide samo jedan mali deo i nisu previše zainteresovani za opštu stvar, nego više misle na sebe. A onda im se nekad omakne da počnu da prave i nešto dobro, ali još uvek je, znači, teško se iz tog sistema izvući, jer to nije samo ni komunizam, to je, znači, jedan širi sistem mehanizma vlasti i dolaska na vlast i šta taj čovek koji je na vlasti zamišlja kako to treba sve da izgleda i da li se oni, ja kažem, oni svi imaju naše knjige, oni su kupovali i moje knjige, recimo što se tiče spomenika i svega toga, ali oni znaju to, ali oni vrlo malo se konsultuju tu literaturu u stvari, nego imaju neke svoje ideje, svoje koncepcije, nastavljaju svoje, tako da nije lako ni posle toliko decenija da se uspostavi, kažem, ima pomaka na bolje, hvala Bogu, ali prosto to, eto tako, ja smatram da to ide tako sporo jer je taj mehanizam takav dosta složen i komplikovan. Da li mislite da to ide brže, da to ide lepše i skloni smo i da zameramo i zakeramo i imamo pravo da zameramo, naravno, ali prosto, eto, moramo da budemo svesni i realnosti kako to izgleda. Da ne možemo mi mnogo, koliko god mi radili pojedinci, to je lepo i dobro je što mi radimo, ali pošto nismo u tim strukturama koje odlučuju u vlasti, onda zavisimo od njih, zavisimo od nekih drugih ljudi. I to je to prosto. Mi onda možemo da radimo svoje, što možemo, a oni će da rade svoje. Znači, mi nemamo uticaj na njih. Mnogi od nas koji bi to zamislili drugačije i koji bi to organizovali, nemamo prosto pristup vlasti. Ne možemo da menjamo ništa na taj način. Eto, to je prosto. Ja mislim da je to razlog. Oni su bolje, što kaže, oni su bolje umreženi, mi nismo, mi smo pojedinci. Dobro, mi treba da se umrežamo koliko možemo kao pojedinci i kao grupe, a ne da čekamo njih da postanu pametniji i nacionalno svesniji. Naravno. I treba. Što više toga ima, to će se na kraju pokazati, to će se skupiti redom, pa što više ljudi, na kraju će se daće i to neki rezultat jednoga dana. To tako ide, polako, ali ja barem mislim tako da je važno raditi i to će se jednoga dana, da tako kažem, isplatiti. Da, naravno. Ulaganje u kulturu je dugoročan proces i on se uvek isplati na duže staze. U kulturu i u nauku. I to Srbi treba da shvate, da nema brzih instant rešenja, nego da treba ulagati na duže staze i to u kulturu i nauku. Jer bez kulture, bez ulaganja u nauku, nema ni perspektive za neku naciju i za neko društvo. Evo sada u oktobru, 9. oktobra smo obeležili 87. godišnjicu od atentata u Marseju i na neki način je nepravedno da kralj Aleksandar, koji je bio najozbiljniji vladar u modernoj istoriji ovog regiona, usudit ću se reći, nema spomenik uopšte u Beogradu. Da, on ima nekoliko manjih poprsja koja se nalaze na nekim mestima koja nisu toliko prometna, da tako kažem. Recimo, ko ide u arhiv Jugoslavije, u dvorištu arhiva može da vidi jednu njegovu bistu, ili recimo u domu vojske ima jedna mala, praktično je više glava nego bista, ali dobro. Ima u ruskom domu i ima ispred škole koja se zove po njemu.
Ali to su sve, znači, mali spomenici, nema na jednom javnom mestu gde bi svi mogli da ga vide svakoga dana. I trebalo bi, ja ne znam, već pre nekoliko godina su najavljivali da treba da podignu spomenik. Sad uvek naravno to ide sporo kad se od najave do realizacije do realizacije spomenika. prođe jedno 50 godina. Da. Pa u nekim slučajevima da, mislim, često se to otegne i na više decenija, ali boga mi ponekad to ide i brzo, ide za par godina. Kad se udruže sredstva i volja, onda to ide brže. Sad, zašto sad ovde, iako je najavljeno, ima već jedno 3-4 godine kako je to najavljeno, nisam primetila da se nešto približilo realizaciji. Ali vidjet ćemo, daj Bože, mislim da ipak. Pa za mnoge naše zemljake oni i dalje kontroverzna. I to treba da se naravno osmisli. Nažalost, ta komunistička propaganda je uzela maha. Jeste. I pre svega što ljudi zapravo slabo poznaju istoriju. To je glavni razlog. Da. Ljudi slabo poznaju istoriju inače, pa slabo poznaju istoriju tog perioda, istoriju ličnosti kralja Aleksandra Karađorđevića i onda se umesto da čitaju ozbiljne istoriografske knjige i da slušaju ozbiljne istoričare, oni površno ne žele da se upuštaju u to, mrzi ih, pa onda slušaju na raznim televizijama ili po internetu razne smutljivce koji šire propagandu i šarlatane uporno, i to ima ih dosta, nažalost, tih šarlatana. I onda kad prosto dođete u razgovor s nekom takvom osobom, pa ja pitam, ja uvek kažem, pošto se ja bavim ovim stvarima ozbiljno sa istoriografske strane, ja uvek pitam, a koji je vaš ili tvoj izvor za tu tvrdnju? Onda oni zabezeknu se pa pomenu, kaže, slušao sam na toj emisiji, gledao sam tog i tog. Pa rekao, kako može taj neko neozbiljan da bude izvor? Rekao, znate li vi šta je istorijski izvor? Šta je istorijska literatura, istoriografska? Znači, to su vrlo neozbiljne stvari, ali nažalost ima dobar deo ljudi je površan i vrlo slabo poznaje istoriju. I onda lakše im je tako da negde nešto čuju, umesto da se potrude sami da saznaju istinu. Mada ja uvek kažem, istina je istina. Istina se može zataškavati, ali ne može se istina nikada na kraju. Istina uvek iziđe na videlo. Prema tome, istini o kralju Aleksandru, da je on stvarno bio jedan od najznačajnijih srpskih vladara, i u stvari najznačajniji srpski vladar. Jeste najznačajniji. Ne jedan od najznačajnijih, nego jeste najznačajniji iz više razloga. U stvari je najznačajniji. Prema tome, to je istina i istorija je to potvrdila. Sad samo što neki ljudi to ne znaju, to je na štetu tih ljudi, a nije na štetu istine i na štetu kralja Aleksandra. Istina će kad tad da bude obelodanjena na širem planu. Znači, nijednu istinu ne možete uništiti i sakriti. Ona će kad tad doći i saznaće se. Koje biste reljefne spomenike istakli u svojoj zadnjoj knjizi beogradskim spomenicima? Što se tiče baš onako, to sam stavila i na naslovnu stranu knjige, to je reljef koji prikazuje patrijarha srpskog Pavla na 6. Beogradskoj gimnaziji, koju je on pohađao u jednom periodu od 38. do 42. godine kao vanredni učenik. To je lepo urađen reljef, onako baš pravi umetnički reljef, koji, pošto uglavnom su spomen ploče, ima ih najvećim delom, se sastoje upravo iz reljefa i lika ličnosti, ali ima i dobar broj spomen ploča koje su samo sa tekstom. Tekst da je tu u toj kući živeo taj i taj.
A što se tiče rešenja reljefa, evo recimo sad baš gledam ovde još jedna koja mi se dopada, to je Zoran Radmilović na zgradi u kojoj je živao u Mileševskoj ulici. Baš onako lep reljef sa likom Zorana Radmilovića. Pa onda recimo Atanasije Puljo isto sa likom na zgradi na početku Deligradske ulice gde je McDonald's sada. Da. To je kuća u kojoj jedno vreme živeo Atanasije Puljo. On je bio jedan od osnivača stomatološkog fakulteta. I to je postavljena spomen ploča još 2001. godine, na primjer. Da, znači ipak se Onda ima recimo dižu se spomenici u ovom periodu. Da. Rekli ste nešto. Da, rekao, samo pominjem ovde Serdar Janko Vukotić, to je na ovom Petlovom brdu, na njegovoj ulici, pošto sam ja u knjizi stavila, osim spomen ploča gde su ljudi živeli, stavila sam i spomen ploča recimo na početku ulica koje su posvećene nekim ljudima i naravno ima i treća grupa spomen ploče koje su postavljene po raznim ustanovama na osnovu toga gde su ličnosti vezane bile za neke ustanove. Recimo na početku, na ulazu na Novo groblje je spomen ploča doktoru Vladanu Đorđeviću koji je koji je ustupio svoje imanje za podizanje novog groblja i tu je jedan lep reljef, znači isto spomen ploča. Onda ima po raznim ustanovama spomen ploče za razne ličnosti koje su vezane i za neke događaje i za neke ličnosti. Imam recimo spomen ploču na ovoga dečka što su ga pretukli. Bio je Rom, Dušan Jovanović u Beogradskoj ulici. Ima čak 2 spomen ploče. Huligani su ga pretukli i on je posle toga preminuo. Da, to je bilo 1997. godine. To je bilo 97. Da. 97. godine, da. I postavljene su 2 spomen ploče. Kao što ima recimo isto taj slučaj što su pretukli ovoga Dragana Maksimovića glumca. Isti ljudi su ih tukli. To je ista grupa kretena. Pa verovatno. Da. Isti ti huligani. Svaki narod ima svoj smrad. Tako i svaki narod ima svoje rasiste i ekstremiste. Da, nažalost, to se događa. To što kaže svaki narod ima. Uvek se nađu neki zlikovci, zlotvori. Jeste. Ali to je prosto tako. Kakve imate planove u narednom periodu što se tiče istraživanja spomenika u prestonici? Da li ste planirali da istražujete spomenike u drugim gradovima, recimo u Novom Sadu ili u Subotici? Pa to je malo vezano za fizički, da tako kažem, faktor. Tu treba ići kolima i tako dalje, a baš nisam, mislim, ja sam dobro i hvala Bogu sa zdravljem, ali to je ipak fizički naporno ići u druge gradove. Ja imam čak problem ovde i po Beogradu kad hoću da idem u neka dalja naselja, Lazarevac, Obrenovac i okolna mesta oko, jer doći je lako do Obrenovca, do Lazarevca i vozom može do Lazarevca i autobusom do Obrenovca i to, ali u ta lokalna manja mesta je dosta teško stići bez kola, pošto je po redu vožnje, ima lokalnih autobusa, ali po redu vožnje oni retko idu i onda recimo kad sam išla u okolinu Lazarevca ili okolinu Obrenovca, onda se izgubi ceo dan, tako da fizički, a kola vozim već 35 godina, pa trudim se da ih što manje vozim po gradu, vozim ih samo uglavnom kad idemo u našu vikendicu u Čortanovce i to, tako da obilazak tih drugih
Ja kažem, nek se potrude malo i ljudi iz tih Tako, iz tih mesta. mesta, naravno. Drugih. Ne morate vi da im... Neka oni rade. Tačno, ne morate Da. vi da im oduzimate čast i slavu. Jeste, neka ima, hvala Bogu, ljudi, neka rade. Koje ličnosti, samo ovo isto vas pitam, koje ličnosti imaju više od jednog spomenika? Možete to da kažete ovako okvirno, ne morate da budete... Pa, recimo, najviše spomenika ima Nikola Tesla, 3 ona najveća spomenika, prava velika spomenika, i negde oko 15 manjih poprsja po raznim ustanovama širom Beograda. Onda recimo Karađorđe ima onaj veliki spomenik tamo na platovu, pa onda ima spomenik kad se uđe u Skupštinu, baš pravi spomenik, mermerni spomenik, u ulaznom holu Skupštine, Narodne skupštine. Onda ima ispred svoje škole spomenik, to je 3 spomenika. Evo, smo rekli, kralj Aleksandar nema pravi spomenik, ali ima nekoliko tih poprsja. Što se tiče toga ličnosti... Kako stoji Kodža Miloš sa spomenikom. Stefan Lazarević, evo sad ima 2 spomenika. Da, on ima 2 spomenika. Despo Stefan Lazarević je sada zbrinut što se tiče spomenika. Ali kakva je situacija sa Milošem Velikim, odnosno Milošem Obrenovićem? Miloš Veliki ima spomenik, u stvari, spomenik se zove Takovski ustanak, što se nalazi baš u ulici Miloša Velikog, ali to je u stvari spomenička kompozicija, pošto je tu je knjaz Miloš i mitropolit Melentije. Sam Miloš ima jedno poprsje u konaku, Miloševom konaku. Znači opet unutar ustanove. A inače svoj samostalni spomenik knjaz Miloš nema. Znači ovo se računa i zove se Takovski ustanak. Znači, nema spomenik, svoj samostalni spomenik u Beogradu. Nekako kao da je... Ima Vuk Karadžić, ima naravno Vukov spomenik poznati, ima nekoliko poprsja unutar ustanova. Ima čak i jednu bistu gore na 3. gimnaziji, stoji baš onako, kad se podigne gore glava, vidi se, tu su Vuk Dositej i Josif Pančić na fasadi, znači na fasadi gimnazije. Ima Vuk Karadžić jednu bistu, na primjer, i u Srpskoj akademiji nauka unutar akademije. To su te ustanove. Ja sam ušla u praktično sve skoro ustanove, osim u Narodnu banku, gde ne puštaju, ali su mi ljubazno poslali spomenik Miloradu Draškoviću, na primjer, nalazi se unutar prostorija Narodne banke Srbije. Jedan lep, veliki spomenik u punoj figuri čoveka koga bi trebalo zapamtiti. Njega su naravno komunisti i ubili i sa svim bacili u zapećak. Ali eto, postoji spomenik u Narodnoj banci. I za kraj, kakvi su vam planovi za naredni period? Ima tih nekih spomenika koje bi trebalo izneti na svetlost dana, kao recimo spomenik Velimiru Teodoroviću, sinu kneza Mihajla i velikom srpskom dobrotvoru koji se nalazi u njegovoj kapeli u Aleji Velikana. Unutra je poprsje. A on je toliko veliki dobrotvor da bi stvarno negde napolje bi trebalo da mu se izvadi spomenik na neko javno mesto. Makar u neku ustanovu, makar na Beogradski univerzitet, u rektorat, pošto je on pomagao studente, osnovao je Velimirijanum. Da. I za kraj da vas pitam, kakvi su vam planovi za naredni period? Pre svega da konačno, pošto je to u rukopisu stoji pripremljeno, 2. tom fasadna skulptura.
Fasadna skulptura u Zemunu kao zasebna knjiga. Da. Tu sam čekala na još neke podatke o zgradama, ali po svemu sudeći, ako Bog da, objavit ću je nadam se uskoro, naravno ne ove, nego tokom sledeće godine, konačno takvu kakva je, sa sve fotografijama fasadne skulpture. Ima vrlo zanimljivih fasadnih skulptura u Zemunu i to je tehnički već knjiga spremna praktično, samo treba tehnički to da završim. Prema tome, ona bi trebalo prva da bude. A sad imam i drugih planova. Fotografisala sam i obišla sam preko 150 crkvi i manastira, opet ovde u Beogradu i okolini. I tu sad ima varijanti kako sve taj materijal može da se objavi. Može da se objavi kao knjiga, da bih skupila sve te crkve kao jedna. Pošto ni to nemamo do sada skupljeno sve na jednom mestu. Recimo crkve, čula sam da se ljudi interesuju da imaju jednu knjigu u kojoj bi imali pregled svih crkava i manastira. Naravno, bez obzira na njihovu denominaciju. Da, ima tu više varijanti. Može da bude samo da budu izdvojene srpske. I tu mogu da se... A imam i ostale snimljene. Tako je, tu mogu da se ubace i drugi hramovi. Recimo džamija i sinagoga. Sad već koliko šta od toga ostalo. Da, pa eto ima ta jedna džamija. To je interesantno, našla sam skoro neku priču da je u to vreme, prvo je bila džamija, koju Turci podigli, Bajrakli džamija. Pa je onda kad su došli Austrijanci, oni su tu džamiju malo, da tako kažemo, rekonstruisali, pa je bila rimokatolička crkva jedno vreme tu. Pa onda Turci ponovo kad su došli opet je vratili u džamiju. I tako, mislim, ima tih interesantnih priča. Svakako, to je deo istorije srpske prestonice. Gde god se zagrebe ima interesantnih priča. To takođe planiram, skupljam materijal za jednu knjigu koja ne bi sadržala fotografije, ali bi bila vezana opet za razne beogradske motive o raznim ljudima i događajima koji baš nisu toliko poznati, a zanimljivi su i značajni. I sad baš skupljam tekstove i obrađujem i pišem tekstove na tu temu. To se već dosta skupilo. Naravno, to tek moram da obradim, da pregledam šta i kako, da odaberem, ali nadam se da će i to biti jednog dana, kad bude, ako bude realizovano, zanimljivo, jer ima još puno priča i naročito o ljudima, a i o događajima o kojima skoro ništa ne znamo, a značajni su. Koji nemaju, znači, ni spomenike, nemaju ni spomen ploče, ni ništa, a zadužili su i naš grad i naš narod i o kojima bi trebalo pisati. Prema tome, ako Bog da, imam što kaže puno posla. To je odlično. Samo da budemo živi, da budemo zdravi, da nas zdravlje služi. Ovde bih vas pozdravio. Ako imate nešto još da dodate, slobodno. I poželeo bih vam pre svega dobro zdravlje i srećan rad. Siguran sam da niste rekli zadnju reč, da imate puno materijala koji treba da se obradi i da ćemo u nekom skorašnjem susretu pričati o novoj knjizi koja se bavi kulturnom baštinom Beograda, Srbije, regiona. Hvala. Ja se nadam i vama želim sve najbolje i svima onima koji ovo budu slušali takođe sve najbolje želim. I doviđenja. Svako dobro. Sve najbolje i svako dobro.